أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة وسلام لسر پیغمبر رحمتي حضرت محمد مصطفى بن، صلاة وسلام لسر أهلي وي وأصحابي وي تفكا بن حتى رجا قيامتي. قالي مسلمانا دوي صحبتا خدا أمي بحثا أخلاقي تجارتي بكن لگوری پیغمبر علیه الصلاة والسلام گرک تجارت چاوا بی مهو چاوا تجارت بکی امی بحثاوی بکن. گلی مسلمانا روژکی صحابیک هات جم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وش پیغمبر رحمت را وها گوت گو یا رسول خدا گو از ظلامکی تجارت چی ما از تجارت دکم اب تجارت را مشغولم وقتی گو از مال دکرم از فیت کم دبیجم و پایرا هندو افیت زیده دکم و جنوکا وی مالی دکرم و وقتا گو از مال دفروشم اپیشی فیت زیده دبیجم پایرا هندو افیت کم دکم و ولو مالی خود فروشم. عجبا اف تشتی گو ادکم راستا یان غلطا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام جیره گوت گو وها نکا وقتی گو تمال کری دیره وی مالی چبی وی دیری بیجا وادوی بلا مال بدنتا وادوی بلا ندنتا. وقتی تا گو ازی مال فروشم جی به دیری وی مالی چیا وی فیتی بیجا وادوی یه کرن وادوی ناکرن. قالي مسلمانا مثلا اورنكم بيجن شخصك يچه عربك كري العربي دميزيني دوراوير دچوتي او عربة فيتيوي ام بيجن 5 مليونا جي فهمت كي زاني فيتيوي عربي 5 مليون جي دبيجي اب عرباتا انجق هجاية سهي ازيب سهي كرم خوی عربی به ناولا ابسهی نادم به حیرا بلا سو پنج بن دیسید به نادم دبی بلا چل بی بلا چلو پنج بی بلا پنجه بی یعنی تینی جنوکا دیره وی جبونا گوی مالی بکری پیشی فیت کم دبیجی جبونا گو مالی وی شخصی البرچاوی وی کم ببی و هی جنوکا دیره وی دا وی مالی تکری. یان جی مثلا alım satım ciya تتشي تدبيزي عربي كي جي كرم عربي شاني تددي فيتي وي عربي ديسي بينجها دبيجي بچقاسي تدبيكا اب عربي جمرة بچقاسي دبيشتر بهشتي تدبي ناولا گرانا بحيرا بلا بحفتي بينجابي بلا بحفتي بي بلا بشيستو بينجابي بلا بشيستي بي بلا اشتر بينجو بينجابي تبي ناولا از نابم بهايا بحيرة بلاشتر بينجي بي. يعني وقتی گو مال فروشه فیته زیده بيجي هندو کم دکش بونا گو مشتری بکری اما وقتی گو او دچه مال دکری فیت کم بيجي جبونا گو خویی بدیده اف تشتی وها پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیه نراستا. یا راست چیا؟ مثلا تشوت العربة كي ميزان تجوزيش خورا كرم جرك تبيجي أب عربة هجاء بينجهي أزي بينجهيش خورا كرم يانجي تعربات فروشي يك هات جمتا تعربة شاني دا جو أب عربة بشقاسية فيتوي بينجها بحير اشترى بينجهي يعني زيدا نبيجا وبيرا نوي نخواري دايري وي تشبي وي دايري بيجا واد في بكرن واد في بلا نكرن. مثلا أباني جو حيوان دكرنو تفروشن دچن حيواني شخصا كي دميزينن فيتي كيم ليددن و بايرا هندو زيدتكن جبونا قوي ماليش خوي بسطينن. يان مثلا
hinek ji bo mevlûdekê ji bo na xwarinê diçin dibe me pazekê kirin pêşî fiyet zêde dibêjin dû vire hindo tên nexwarê ji bo na got mişterî bikirî Pêxember aleyhissalatu vesselam gotiye wilo nekin. Gelî misilmana carekê min dît şexsekî wiha digot. Got ez û bavê xwe got ez î piçûçik bûm, bavê min jî pazek anî bire ji bo na firotinê. Got em çûne cihê pezara heywêniyê got xelk tên heywên dikirin. Hineka hat ji bavê min re got ka ev pezata hêja tê biçiqasî dê ma? Dibe bavê min got pêncihî. Dibe wa jî got na ka pisihî bide ma? Werhasil nekirîn. Dibe nekirîn dibe gêncek hate cem bavê min got heyra got min dît mesela xelk tên bazarê dikin te jî gotiye pêncihî wa jî nekirî. Êdî ez vê heywaneta ez ê bi sedî ji xwe re kirim. Dibe bavê min got na. Kur û nekir got bi sedî nadim. Got heyra got mesela got tu kêmî pêncihî jî nadî tu zêdeyî pêncihî jî nadî. Dibe bavê min jê re wiha got. Got fiyetê heywana min pênciha. Değerê wê pênciha. Ez ne kêm didim ne zêde didim. Dibe werhasil bi wî gencî bavê min îqna kir got heyra got ji riza xwe ez wa perê zêde jî didim ta. Yani xweş helal bêl ta ez wilo didim ta. Ez ê bi sedî kirim. Dibe bavê min jî ew pez dayî da. Dibe dayî em hatine malê birê da. Dibe bavê min carna wilo ji xwe re digot got xwezîka min nedabane. Dibe zaman tê veçû bavê min wefat kir dibe ez jî mezin bûma dibe êdî min ji diya xwe pirsî gom got vêger niha bavê min tişt ne got kirin û got xwezîka min nekirbane tiştine wilo hebûn nebûn yani tiştine got li ser we poşman bûyî hene tune ne behs kiriye nekiriya dibe diya wiha got got wela carekê digot her halde heywanek firot bû got xwezîka me wilo nedabane. Dibe ev gotin digot. Êdî heqîqeten gelî misilmana yani miho tişta bifroşê jî miho bikirê jî değerê wê çi bê miho wilo bidê. Gelî misilmana Xuda Azze ve Celle Qur'anê de dibêje وَاَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانِ. Dibe mîzînê bi edaletê çêkin. Yani wextê te got ez ê bi mêzînê ez ê tiştekî firoşim bila edaletlî bê hîla neyxinê da. Di mêzînê da xisarê nekin. Yani mesela bêjin kêm neweznênin. Mesela bêjin tu çûyî dukanê te got ez ê 2 kîlo mesela mê goşt kirim ornekem bêjin bila 2 kîloyê timam bin. Yani yê got goşt difiroşê gerek di wê mêzînê de hîla nekê. Bi edaletê biweznênî. Di mêzînê de xisarê nekê. Gelî misilmana li gorî vê ayetê di olçiyê da yani wextê pîvanê da di kişanê da gerek mêzîn bi edaletî bê di kirîn û firotinê da rastî, durustî gerek hakim bê di tîcaretê de gerek miho helal û heramî jî dîqat bike guhdarê helal û heramî bê. Di tîcaretê de en örneka me xweş Pêxember aleyhissalatu vesselam. Pêxember aleyhissalatu vesselam berî got bibe pêxember tîcaret dikir û wesfek ji wesfê pêxember yani ehlê Mekkehê ji pêxember re digotin Muhammedul Emîn. Digot Muhammedê güvenilîr yê got miho lê bawer dibe. Çunku Pêxember aleyhissalatu vesselam ti cara xayintî nedikir, hîle nedikir. Gelî misilmana gerek wextê miho malek firot eybê wî malî eger hebin gerek miho ji muşterî re bêjî. Pêxember aleyhissalatu vesselam gotiye misilman birayê misilmaniya ne helal e jê re got wextê mal bifroşe birayê xwe û qusûrê wî malî nebêjî. Yani mesela bêjin
تعربك دفروشي براك خوي مسلمان كما يوي عربي هبن دموطورا ويدا ام بيجن بوياختي دهبي ضربتي دهبن يعني تش قصوري وي عربي هبن وتزانبي يجو وي عربي بكري جريك تجيري بيجي و اف قصورا وي عربي هيا اف كما ياوي هيا ويد في يكري ويد في ناكري اما تقصوري وي وشيري وتبفروش يدا او نحلالا يعني جريك مهو مالي مهو تفروشي اگر قصور تيدا هبي جرك مهوا قصوراج مشتريارا بيجي قال مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام شغل وكسب حلال تشويق كريا انسانك يقول دقات حلال وحرام نكي انسانك يقول تجارة دا دراوا بكي إني درست بي سوز بده سوزا خوب جه نوي نجي پیغمبر عليه الصلاة والسلام اواني گو مثلا بيجن سوز دن سوزا خناي نجه دروا دكن حيلا دكن حرامي تبلي مال خدكن پیغمبر عليه السلام اوانا جي بعذاب جهنمي جي ويارمش كرنا يعني وقت مهو تجارت كر گرك مهو راست بي گرك مهو عيبي وي تشتيها بي مهو بيجي گرك مهو حوالي خوا نخابيني دميزيني دا گرك مهو حيلا نكي دبيفاني دا گرك مهو حيلا نكي وقالي مسلمانا يعني مثلا وكا نها جارنا قد بي وقتي قد نو مكتب دبابي هناك جي ام بيجن فيتي تشتا زيدتكن دبي چونكو فا اورنجيتين فا معمورتين معلمي غريبتين فيتا زيدتكن او بكيرناي يانجي ام بيجن اهلي باجير زانن گو فيت بچقاسيا وقتي دچنا دكاني بوي فيتي ددن اما هناك غريب گوتين نزانن فيت چاوا زيده ددنوا او جيب كيرناي يعني لغوري اهلي باجير ايري فيتي دبيجي لغوري يه غريب ايري فيت گوتن او بكيرناي قالي مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام گوتيا زمانك وري انسان ناميزيني كام مالي خوا حلالي قزنش كريا يان ج حرامي قزنش كريا گوتي زمانك ولوي وري مع الاسف ام كتنوي زماني دا انسان جبوناغو زوكا زنگين ببي جبوناغو زوكا دولمند ببي الحلال وحرامي ناميزيني هما دخوازي گو زوكا مال بده هفدو ادي گرك نولو بي قالي مسلمانا انساني گو تجارت دكي خيراوي جي قلكي مزنا حتى نهم تقول يعني قرك مهو وهانكي ادي انسانكي گو تجارت دكي خيراوي قلكي مزنا او تجارت امهو قرك مهو ذكر خدا دور نكي او تجارت امهو قرك مهو لميجي دور نكي مهو زكاة دور نكي مهوش خدا بترسه مهوش روجا قيامته بترسه وروجا قيامته اواغو قلب وچاو ولد من الشاش خدا عز وجل قرآن دواغوتيا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم دبي هناك انسان هناك زلام تجارت و دور نائخي كرين فروتنا و دور نائخي ذكر خدا وشكرنا الميجي وجدانا زكاتي ودبي دترسهن جوي روجا جو قلب وشعب دمين الشاش يعني چقا مهو تجارت چي جيبي مهو مالدار جيبي مهو كرين فروتنا جي بكي گرک او کرین و فروتنا مهو او تجارتا مهو ذکر خودی دور نکی گرک مهو ذکر خدا دیسی بکه مهو لمیجه خو بکه مهو زکات خو بده مهو روجا قیامت بترسه قلی مسلمانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وها گوتیا
التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء صدق رسول الله. پیغمبر خدا گوتیا اوه گو تجارت دکی ای راست تجارتا خدا ای امینه گوونلر تجارتا خدا یعنی تلی باورد بی حیلا ناکی دراوا ناکی ام بیجن که مایی نایخوی تجارتا خدا حشرا وی انسانی تجارت چی به پیغمبر آره حشراوی بصدیق آره حشراوی بشهید آره یعنی انسان کی بو تجارت بگی و اید تجارت خودی راست بی به پیغمبر آره بصدیق آره بشهید آره تی حشر کرن اما وقتی گو تجارت بگی و د تجارت خود نراست بی نگوون لر بی او هنگی وبالی ویجی گلکی مزنا پیغمبر اوانا با آگر ترساندنا یکدی گوتنه کدی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیا من غشنا فلیس منا گوتیا یما بخاپینی نجمه یعنی مسلمان گرک مسلمانی نخاپینی تجارت خود ای راست بی قالي مسلمان حقيقة تجارة زحف ونمليا بركة تجارة دراستية ديا حضور د امينتية ديا ام بيجن مهو باغلية خدا بي بركة دوي ديا يعني انسان كي گوش خدي بترسه حلال وحلالي رعاية بكي قلبي بي انساني يرحت بي او انساني حضور لي بي خود تعالی یه برکت خلاف مالی انسانی دا اما وقتی گو د تجارت دا حلال و حرامی رعایت نکی او مال حرام یه مال حلال جی بخوره بی وکون دبینن گلک انسان دروما و خوش دبی اما حلال و حرامی رعایت نکن زمانك دچه تدميزين گووا افلاس کرن مالی واچو برکت ده نما خدا عز وجل ما بگرینی جوانی راست خدا عز وجل ما بگرینی جوانی امین گوونلر خدا عز وجل ما بگرینی جوانی گو د تجارتا خدا راستن خدا عز وجل ما بگرینی جوانی گو نه تجارتا و نه کرینو فروتنا و ذکر خدا وشکرنا لمیجی وجدانا زکات کو دور ناکه خود تعالی مبگرین جوا انسانی ولو خود تعالی د دنیای د قنجیب دما د آخرت د قنجیب دما و مجازب غیر محافظه بکه خدا عز وجل رزق حلال ای فرح بکه نصیب ما خدا عز وجل دیوباب معفو بکه زارو کے مصالح بکه خدا عز وجل اهل ما مال ما مملکت ما تمام آفات و نخوشی و بلا محافظه بکه خبردان ما داوی حمد رب عالم ربن